Kasenjuk NONGTREI jongka Meghalaya Electric Corporation Limited MEECL kala penlong jaka jingalang jongka Coordination Committee of Registered Associations and Unions haka jingalam jong uba arju dekar Presiden banyata yaki jingdawa bakilabu Khubor ke MEECL ki badang sapong ding mentala bun-bun benai. Uba arju layathu hakinong thok Khubor bakinong yalam jongki association bat union kilayatai sani bha yaki mat jingdawa ki bakibor jongka MEECL kimpat pentrekam hadu mentah. Ulaong KNONGTREI kanika corporation ki id bat ki minot hadu kata-kata yala kakam ki kloy bentur yaki rai dam hakanu kapor baki kamram ki dawai ki bande khnang baki pat ba kinom ngat haki jing e. Pause ki bor ki bapeniat ya kanika corporation ki khaprep ya laki khmat bat kim patiau ban penbiang ya ki jingdan kam jong KNONGTREI. Kinong peniat ya kanika corporation ki benur ban pendap NONGTREI haki jaka bathli. Kani kalabu KNONGTREI haka khimkhat namar ki hab ban tenrong ya ki kamram arban laiban. Uba arju ulaong kalong kaba isang sot ya kalawai jong KNONGTREI ki bala syakri bun pause nam. Hendrai syamla kenti wiki syaki kerdan jong KNONGTREI bapura not regularized. Ulaong ka coordination committee kala rai ban dawajur na kibor ke MEECL ban penskam no ikikam jong kini KNONGTREI. Ka coordination committee kala kerpat ke SORKAR Meghalaya ban KNER ki KTI JINGIARAP syaki KNONGTREI jong kanika cooperation ula penkun. Aku banding kong apa masih mekanik alat pun ai kublai yang para NONGTREI baru apply for joki penuan sekali ke jingalang ber kumjuru yakini ki para nongkit kam kiba present di different unions and associations atau kan organisation ke jongi kani ke jingi kendo ke jongi mentakasni kumdai ke eru ke banginya kedokti ne banginya peni ya kono ke ba bakla handrai kum KNONGTREI ni kuat pen pau hang ni lamba jangan ni kaya jingelang de bangi kenduk mendaksi kalong ba yaki issues ki kum KNONGTREI ki jing ki bangi kenduk nakapor bat kuma fly hi nakapor hakaba kanika organisation hi kadai ban ai ke service ke bahatam do jongka chopai ba hakabe dai bat ke jim sam ya ke boarding kadai ngas ngopat kumu engineer but belum responsible ru ya ke bha kamiat ke jongki NONGTREI bat ke organisation hi ru berkawai ba maybe ngidang don ke scope kabangin improve hapadeng ke JINGTREI syutom ki jong KNONGTREI baro lagi day ki badan apa ki office ki account ki security ki badan apa ki field ki pendep la ka benta ke jongki hare pedeng jong kata ni ipat ba kadan ke jing duna laka de nak SORKAR laka de nak management ka jongi bagin ayangi ya kata ka support baling ong kata namara pini iba hakini kisnem ila build up ya ki infrastructure ka jongi ipupun ba lagi de line di substations apa ki field accounting abang ya happen pendap ki port namar hagini juk ki bementa ngidan ki regulators ki bangi haben pendap hagi por balabu ki time bound handai ke basongsi kolong ba nakanu kadao baka SORKAR ka management ka feel ngalap nong kata bahkan pendap yang kita kejingdan kam minimum ngimang mengidan kam sibon harai minimum manpower requirement cuma fi hagi state hagi district ba fair menta la fill up dot profit bagi departments ba fair lamba ki different recruiting agencies lagadai ke MPSC lagadai ka health lagadai ki police harai hangi kamdan kum kata ka belong permanent in nature
handrai ngakwa bani thore fi bah commission ka Meghalaya State Electricity Regulatory Commission aka afsal trip Oktober 2000 clearly kelas state ang to ba pila ban thong yaki brio subject to often justify but nila man justify kita fi bun pungweng ang kinigi assets ma nado gisnam nyopu arab ngla shimti kum ka MSCB dan MSCB hadu menta lakio dagi posha ada ka manpower kadang hiat te jongi te fidina yaki hadu menta ka singiru ya kata ka ke ba nyo ya kata ka permanent ka jongki ada fimna ban decide do menta ngilaya ke jingi kren na ka por rangi itu pat ba kadang ka jukun suki kumjuru yaki security ngalong concern ba ban mangi berkhaj ngalong concern ba PE menta ya ka jinglong jingman ka jong kan neighboring countries ka jong ke Bangladesh long very hostile ya kari ka jong but PE ka kanong long vulnerable ka border ka jong but PE kita kilano ma kiba different ileno ma maybe hakiniam maybe ka kiba dai ngimte pe ka banjai ka jala ka jong repe kini vital institutions ka jong bangidan lagi dai dam ki substation ki power stations ki jong mana paman kiba pli gini ki homgat tangga tak beri hak ke jong kiru ibarat tamdu till today feel kani kani ke bangi ban pa jing somsi shisha kila ai ka service ke jong ki idan gibla presence name shipos name customs name apos name kadai ka hak ke jong ki ka baginyo ai kata kabala class napo kani ka home guard and civil defense ka baki class ki as a highly skilled ya kata harap himsio but ngamong tangi kini ke vital institutions ke jong utilities ke jong ni sekiwe ka national security guard habaki one ban assess ya ka preparedness ke jongi tung utility hakini ka bangi pe ki dam substation ke jongi kisha makalong vulnerable ima ba ke kani ka de ke ba organization ki ba he ki jongi state fellow chief minister honorable chief minister fin chim khiai kani but even ni government of India ba fin chim khiai kani namar ba nimtip chisen kasi kan jihayu god forbid mo ba mangi family ke jongi yo ngilik kai sini sete yo kidan gibom hang ni hantai babu kini gili ano kani ka de ke ba kum ke jala ngam kum engineer ngam kum NONGTREI juga MeECL kani kapor hari aku amna pa ni pakani ka serious issues ba kum ke jala kum kari ni kandu ma des kawai padu ko belum very important ka bang aku amna pa ni kalau menika revision of pay scale ma kani ka revision of pay scale la kontrak kami ka na do isnam akna sepak kontrak akini power utilities perfect isi kontrak kam kaman da samsnem ka jongir ngada ya kata andai ka basongsi kolong ba mentala nyubnai tam kila de benle na do sitrik Januari 2000 arpusan hari haduk menta ka management tempat ni notification tengi request ke management ru kanang makanum dan kanu ka burden ma ke area burden kum mengimat ati au arjar hatsan bahwa kasan ka area kadang clear hadu uni November Desember arjar arusa tengi puak ban mat kumi kita gi burden de ka confess ka organization government kan face iku apa fin clear no ya kan notification ke bade juga revision of pay scale namar ba ya kan iru commission kala alap when it comes to employees cost pi tengalongo long babalay ba nakalyang jong management to constitute ng appeal yo CMD jongi ya ki board member to honorable power minister to chief minister benchim khiai kani kanang ba kum ki NONGTREI inyo ay ka bade ka hok ka jongi bana ko arban ong pi hang ne ba kum ka si karmao in Shillong in se kandu biang ka meeting ka jongi ka behet mo menta kasngi ibawan gili tangi marjan hane ki pastor ba khapsor ba haka second week kajong September in sadan ka meeting ka bahe bahag ka nadok na barok ka district kinwan bat hangta angin sesim ya karai ka batenge lada kamdan kanu ka visible action ka bangini i nakalyang jang management hangta angin sarai lagi day ban sim ki steps bagin inya chmat na banta bang announce education ru nginum hesitate ban sim hakata ka conference ka bangini kendu ka second week jongu September nolor kita ru kidang don namar ba irregularly mentangi lawnong dunai ka arhajar irregular staff TPE over the period of time kajing expand ya ka organization ka jongi nyim ong ba 100% ka divan fill up and at least have a roadmap ba kumno ba fill up at least in the next 5 to 6 years phila ban bridge ya ka
gap pi ka bolong serious bah ka di kania mentah kum akhirnya kita technical post bi accounts ru hang ru apa ka corporate office ru mentala dengan dan be di contractual la kumno menda kini hakanu kar kam kin sim kum kita ki ban pe ki power station ki substation ki jongi kana a huge gap kumno fin run ye kini ki equipments ki bagi spark crore atau kan accountability tinggi lang la bain ni under different section act, be it electricity act 2003, be it factory act, but kiwi act hari napi jangan ni ka jela ka jongi la violate di kita barang ku piong ba khatan spangut di kita ki contractual patri ni hoi khatan pak tam mene piong ru ba kum ka organization kam sha ban ai shaka private company agency ya kan deka MeECL pio jing table se ba kadan ko jing thumu ban ai shaka private company kan deka fi habe fi pej ya ka jingman apa ka ri ke jongi government of India ki kaya chata nadu gisnam gi bonshwa hele banon ra gi bil gi ba per pa parliament ba penong an badru atlang i kini gi banai bladep kum gi NONGTREI kum ki weni ki constituent smak si karmau jong ka national coordination committee of employees and engineers jong ka ribur ka wei ngidan bentah ka to ak ba fi mata ka UP Chandigarh bat ki area kelas ban kre ban privatize bat ni i ya kata ba kanum slam ka ni ka jela ka jong ni but ngaku aban pentahong ni ba lada klaim ayang ya kata level playing field kabangi dan kami kata minimum requirement ka jongi kumno fin ong yang ipin keno ngi bangi fail ma ko abani tho ipi hang ni ba tadon kano ka jingnon shop je kamariang ibriu ki jongi with the minimal manpower resources nyele ban restore ya power supply at the minimal time berarti kuma kita kuat jayo teng kalan ga behe kado atar 3 kb kado ke 11 kb kado ke lt kemud hado ke yeng kesem ke jongpi priority ke jongi kalong ba ngin restore sai ke kalan ga behe atar 3 kb nadap nang tongi restore se 11 kb nadap nang tongi restore se ke ni kilan ki blech ki yeng kesem jata ka daw teng kidon ki yeng ki biok kloy kidon ki yeng ki bayok kham slem ma blai kidon ki multiple faults at different level distribution franchisee ma kene kadai ke bagi lahan abari kartu kane company kartu kane ki subdivisions ma agi por bal alegna de nakalian jong si karma ong la approach ko management la de ongru yaki ba fi gini company ki la default kadang gawe company fit ko kabla default ado ngasai mentayo kala pois ki 10 crore ma bat kala file ro yang tak bankruptcy applications ke jongka ma ko kane ka tribunal de lada kum ke management kila ben syah do kan ni balikin mentaba kim ayingi gibreo minimum ke bengidan kam ngin ran himangi ho yo mentaka la galos kala wonon life percent rai kisnam ki banuan apa ka sisnam asnam menurut bang garanti ya fi bagi NONGTREI gi jongi kilom capable ngila ben reduce ya kata galos syak hatsan 100% but kawir ko aban yutu ifi hang ne kalong ba abangi pai sekini company hakitu ki area ngan chimik example ke jong pipo moson ram subdivision la filip pe jam to nadu 11 kb line ba 80 line ki giron maki tapi substation si pe mangi ba 30 kb line di infrastruktur hang tu kala hiar bah nomor kanik company kasukamai be kamdan kata ka maintenance sekini infrastruktur bar kini ki schemes ki ba fair ka bakawan lamba jong government of India ni kamla an pentri kam kitu gi jaka de ni request ya ka management ru bahkan sim ti biang ya kane ai ka minimum requirements iki beri ki jongi ban ngila ban baru ya kane infrastruktur bar ngin ai kas best of service ya kitu gi beri beran sekane kan monson ram ban ki bahap apa jaka ni ka subdivision makum juru ya ki we ki subdivisions beran apa kejelang jongi